Bog ekipa, ja sam Mario Valentić i malo sam iznenadio svog prijatelja Stjepana. Ne osigurajte! A što se točno dogodilo, pogledajte u Kadžar avanturi. Veselo. Živio, jel smetam? Minutu imaš. Pitanje je da li ti bi mogao biti u ponedjeljak slobodan. Neću ti ništa puno pričat, ali vjeruj mi, trebalo bi biti fora. Evo nas tu na zasjedi prvoj checkpointu, čekamo znači Stjepana i Marija da ih odvedemo na njihovu današnju avanturu sa ovim prekrasnim Kadžarom. Dobar dan, dečki. Bok, ovo je vaš prijevoz. Možete stati tu iza, je parking za obične aute, mislim. Ročkas mi je danas i to mi je on spekao. A kam idemo? Auto je dobar, osjećaj ugodan. Od tvog kočenja i od svega toga, znaš šta je ovo mobitela meni lagano mukica. Možemo stati tu 5 minuta, ko će izaći van na zrak kod Šibenskog mosta. Stani tu, ajde. Znači, uopće mi nije loše, ali mislim da će tebi biti loše. Mislim da neće. Vidiš tamo? Vidim. Ali ja mislim da si ti Kadžar to napraviti. Oda. Idemo. Kadžar! Nek malo puhne vjetar, ti padaš. Ti ćeš krenut padat na už. Da se ne zapetljam na už. Da. Ispruži noge. Pripremno. Pogledaj me! 1, 2, 3, ne osigurajte me! 3, ne osigurajte me! Šust adrenalina, znaš da hoćeš skočit, ne znaš di si, ali odjednom se sam to desi. Još su mi napravili neku spačku, derali se da je osiguranje ostalo zakvačeno, ali samo te pokupi, odletiš i samo fly. Znači, odlično je, predobro. Brutalno, avantura. Ako i vi imate strica, strinu, tetku, sestru, mamu, tatu, psa, kravatu, prijavite ih na Kadžar avanturu, ali zapamtite, nemojte im reći o čemu se radi.